Pisinggilaan do boros dusun. Belajar bahasa dusun. Boros penguhot. Kata tanya. Nunu, apa? Isai, siapa? Hinongo, di mana? Soira, bila. Nokuro, kenapa? Poinkuro, bagaimana? Pomitanan. Nunu habarno. Nunu habarno. Nunu habarno. Apa kabar? Senang aku Saya baik. Isai ngaranno. Isai ngaranno. Isai ngaranno. Siapakah nama awak? Ngaranku Lita. Nama saya Lita. Hinongo tadenno. Hinongo tadenno. Hinongo tadenno. Awak asal dari mana? Mantat aku Tampaluri. Saya berasal dari Tampaluri. Soira koili kampung no. Soira koili kampung no. Soira koili kampung no. Bila awak balik kampung? Untuk tadau Christmas. Pada hari Natal. Nokuro to minihat ilo tanak. Nokuro to minihat ilo tanak. Nokuro to minihat ilo tanak. Kenapa budak itu menangis? Poinkuro ma kanu kito dilo. Poinkuro ma kanu kito dilo. Poinkuro ma kanu kito dilo. Bagaimanakah kita mendapatkan itu? Ao kuoilaan. Saya tidak tahu. Nawi no kopi roba kawago kyo.